Kıvançlardan, Kuşkor'dan var. Ortalığa 4 gül su saklagıç жайгашкан экен жана. Öyle sakladı mı? Kaç biz de Lux fit yakışıklı жатты. Ну, бактырат, бактын içine atlarsa. Bakka жатты. Faydalı sen ya, trafon olabilir. Kıvı koydular ama. Жөн бергенчилерди алып келсе жакшы болот. Колай тажиктер. Бул Тажикстан экен да, ошондо. Сол муну тарабы Тажикстан. Чегара ушундай эле, бул жол биздики да. Жок, биздики. Кайсы эл Тажикстан? Чаркы Чаркы. Воркка да канча калды? Var, 20-30 kilometre kaldı. Doğunun arteli. O alternatif yolunu azaltmıştı. Alternatif. Kıvadan rayınları uçlandırdı. Kuyruğu azırak oldu. Eğer az oldu bir salvalan aldın aldı. O yüzden kıvadan daha ölüm gören dışarı oldu. Aslında nemede Kökterek'te mi жүрөм айке? Kökterek'te жүрөм айке? Alternatifini yolu Şuan Mayda işe barayım. Bu bizdin mektepte? Bu Şairler Anadolu'nda Kutaş mektebi. Bul alternatifine yol bu. Bundan ayak yol kayak üstü gitedi. Bu Kökterek orası mı? Leylek orada. Leylek ya. Baktadır, orta bozayım. Baksayga alternatif saldı. Sevolar alsayga через Maçay'a gitsen de. Kırılsın. Hayır, demek kovan yok bu. Hala geletganda tartalga dep suura ketmedi suura. Bunu götürüp alıp koygan yok bu. Жолдар кандайча бутактан кечип өтүп келген. Мына Калабы өтөт, бул жерде Калабы. Bunun artık kulağında bunun arka kaçıp bırakıp kuaför. Ol bu Kalabalmay. Onun sayı nerede? Tacikistan'da. Çalıştan keyin negedir uşlar жақын koyup koygan alardıkça. Kameralar sıkı көрсөтөт. Bu çok usul dedi oldu. To Kırgızlıktan say Tacik'ti. O bizdeki. Tamam oldu. Kimlik bizdeki. Risko. Bu jaklar yolun atmanlar çok bolgan. Жақсы, айдан асалдадық та, шамдаға егені қашып кетершен, себақты егер. Бірақ бізді қашты алды тоже, а? Бақсай жазу тұрады ғой, тұшта. Қандық тұрады ғой, кішкей. Ошонда бір şey Ақсай. Сактагычы. Калабойдон барып ушул суу сактагычка кетет. Капта болсо канал алат. Ошол Калабойдон келген канал ошол көлү суу сактагычын толтурат. Калабойдун маанилүү болгон бир себеби ошол. Көктерек деген айыл. Көктерек деген айылны көрүп турасыздар. Тура ошол биринчи кагылышууда ушул айылга биринчи эме болгон. Анан бул айылда бир 80ге жакын адам жашайт. Ошол тажиктер биринчи басып келгенде ошо танка бүтелер менен келгенден бул жерде кыргыздын 5 эмеси болгон, пограничный. Анан жергиликтүү эл болгон. Атышкан, бирок уже команда болгон, алып чыгып кеткиле солдаттар деледи. Анан артка чегиде эме кылгандан кийин тажиктер бу жерде элеп 4 күн ушул жерде жашап,
Tayranlaganlarda bayrak jeleklerini iyilip Şaka ilgen de jelekte. O jelekti o zapravkanın emesine ilgen. Bayağı YouTube'daki böyle. Daha bir yakta da gidecek üyler var. O üy var, polneler üy. Hazır bundan çakırıyorsun, bunun altı delevi, çak delevi, bardak delevi. İyileri kaçta? İyileri canı çatırızlığa bardan al. O şu yerde var. Ha, o şey dedi. O şu yerde. Ay sahip dediniz. Ortamaz ayrı. Orta olsaydı. O şeyden 18 iyi bile dedi. O. Yavruklardan 18 Aa, jelek tetiğe gilingen ekan da. Çok bakıyor. 18 ite koş dedi belki. O. Bir yerde duralım. Ha, doş yerden ne tapıp getip öğretken sen? Ha. Жақсы olsun. Жақсы. Tam kuyup işte zaten. Hazır emin. Moğol uçuyor. Belki düşünüyor yok mu? O yerde 10 üyü kırmızılık bir yağı tacik. Tacik başındaydı. Ondan iyi. Televizyon İlgi verilir mi? Ha? İlgi getir. Ulan ilgi vurmuş. Kanca 18 üyü bile. Yo'qolsa ko'rsinlar bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar, hozir boyagi yemi mina qo'yib ketgan ekan, kecha 2 yerdan yema chiqqan. Boyagi jarilib olgan snaryad. Government değil. Bacha moyaqlardan solmaga almas chiqib qo'yish. Minalarda qo'yish. Keletasi. Qo'yganda turali aytib o'tdi. Бұл үйлерді қолмен өрттөшкөнбү же миномет түшкөнбү? Minamет түшкөн, анан колдо өрттөгөн, бензин чачып. Атайын Кәдімгідейлі. Әсте дағылы түтін не? Мұнда түтін шығып атат дағылы мұнда. Бұл качантан бери. Мына жака чыксаңар, ушу көчө бар. Ошо көчөнүн немеси, үйлөр барды талкаланган алда. Мындайынан баса эч нерсе болбос турбу. Жок, эч нерсе болбойт. Сақлау. Сактасын. Çığa lazım mı? Aa, çamlar. Жігіті чеш керек дәл бұл жерде. Böyle narından albaşsın. Biz тоғдан келіп, тоғдан көчі қалбасақ болбайт қой өзі. Ona жерде параметрді үйі. Параметр şeyde koydu. Onda mı? Ар жағылы, Тажикстан. Оттық шол жыптады. Үйлер талқыланған. Öyle. Байке, бұл жақ Қырғызстан елі бұл ойыз? Мына бақтар Қырғызстан. Бақтарға? Мына жер Тәжік. Моллы. Ушундай жашайсыздар ғой сіздерге? Шахмат. Учурда тажиктер чыгып кетти деген неме бар да, келишти балар, кайтып келиштиби? Байқа. Үйлөрүнө. Тәжіктер еме, bu yerде Тәжік жоқ. Тажик жокпу? Жоқ, Қырғыздар шайталам. Biz hazır hem yüzge kelebez desek, bu yerде жашашка ешқандай емен жоқ та. Mahfizlikte. Ye. Yemin ederim koyup ketken o. О, мына. Ройспы тиги бак ар жагы тажиктикке, бир жакы кыргызга. Жаңы тилгендерчи. Шахмат кен, шахмат. Ройспы. Bunu zümrüne ben top şeklinde düşünüyorum. Ya bizlik köyce Tacik. Кыргыз.
Iya. Akop. Teti gibi. Kaz atkanda eldir görgön jok diyor. Bular geçe yeldi kurup çıkandan keyin kaldı. Ha suulken. Usul mana. Akop yerine yemesi var da. Suusuna berken. Bular Atakar Kırgızlar Atakar koyup Tolni derden onda bir yere alçı. Bul жаққа da mina koyup geçişi mümkün mü? Ha? Mümkün. Geçen iki jarımda dedi. Kelde sapıyorlar bir yolu. Neme bu başka жерге тамсалып берип бияқты үйлерге берип düşünüyorsunuz bu Yakyan kırasına zip oldu. Көріп сал, ушунча келдик нарына. Yok бұл жақты беріп салғанда қайра қандай yok. Oldu da. Tacikistan қайра бізге жер береді. Кадап кетеді. Misal için bu жерде 30 gektar yer olsa 30 gektar yer joqoттон бериш керек да бизгечи кыргыздардын алдынан-чы. Анан ошондо мындай бир жактуу болобузбу деген вариант болуп атат да эми азыр. Ушундай кыргыз тарап ошондой вариант киргизип атат экен эми канчалык болот. 30 гектар жер, э? Жок 30га чыкпайт го эми 30 гектарга жакын да эми. Мына темир нерселер калган. Баягы күйчү нерселерди полный күйгүзүп. Буяк район кыргыздар турбайбы? Сарай эме бар да. Мисалы балдар кандай ойношот? Тилердин аймагына чыкпайт да? Жок, чыга берет. Чыга берет. Bu yerде чыга берет. Эч кандай эмес. Орустармен тойло ойнап эле аллары. Ya çok oynaymayt. Hazır misal için bir 5-6 yıldan beri вообще yemeği yok. Mamile kıl var yok. Burada mamile жақсы эле. Burada mamile kadim gide. Ошон үчүн турукташ болгондо отукташ. Урун уруш талаш жок болчу. Urus talaş yok öyle de. Мол эмне имарат болгон, ошо боюнча айтып берсеңиз. Bu yeme bayağı örüp soktası sıkıvat bana da. Скват. Ama o eminlerde gidip 150 yıldan attı ya. Yani pasta doğallarda. Çep olgun değil mi? Çepe. Buna örükleri de alt keskeyi nasıl olmayacak? Ola. Бул жак талант тон болгон экен да бүт. Ova. Kalgan son oldu. Sütüp yana oldu. Bizde bayağı sınç menen salatta, cıgaç menen çek. Sınç da böyle Ысытып атабы. Niye örtünçü olsa şöyle temizle yaptırma. Kalk. Elini çarşı örtünçü olacak. Бул болсо өк сактоочу камп экен. Ак жакта машинеси өктөн жатат. Жаңы эле чыктык. Дагы эле ысык чыгып атат. Бул жакта тапкары ысык табы. Бул байкенин үйү экен. Şimdi bak şu itile kaptır andır ala gitsin. Сонун үй экен. Келин. Şu bak birilik kaptır. Мындан байкенин ити менен эле туалети калыптыр. Үйүнөн эч нерсе калса болоптур. Мына бүт күйүп кеткен.
Sizdin itiniz менен туалет эле аман калган окшойт байке. Үйдөн калбаптыр. Onu ulanıştırmasa ben hazır bayağı yemelerine görüyorum. O ayda post ayda açıyor. Varımlıklar gelgene değil mi? Батя ушулар катсы болмо? Onu ulangalı tayına ben ulanga hazır borayın sizge çıksın diye. Мына талканган үйлөрдөн бир ит аман калган экен. Итти да атып кетишпепти. Кейпи ушундай. Эч нерсе жок. Калбаптыр. Бул ит аман калыптырбы? Aha. Moyundan çeşip koyup otur. Можно айдым ба? Байлау бойын. Мен күндүзү байлап коем да булардычы. Көрбөй калса керек. Жок көргөн. Кантип Үйрөт көрдү эшин алдында турса. Несе, тоок бакчы элем. Корозда дени, бам, эменен дени. Роса ошолорго багыппын да буну. Алар жеп кетишти. Ошолор жеп кетишти да. Тоокторго жеп кетти бит, а? Тоокторубуз барды. Мен корозда дени багамда мындай кошпойчу макияндарга. Эмне эле бул? Баня. Бул баня. Бул баягы чөпкөн эле. О, үйүңүздү биз божомолдой айтабыз да. Кайсыңыздан болгон, кайсыңыз калып болгончу. Жок, бул мынандай. Мен ошону айтып Могу берсеңиз. жерде баламдын үйү болгон. Балаңыздын үйүбү? Мына жер менин үйүм болгон. Аха. Мына жерде мен атамдын үйү болгон. Наргычы. Эски, а? Анан мына дубал турбайбы? Нар жагы полный сарай болгон. Узунунан кеткен, а? Узунунан сарай болгон. Анан о нар жагы малкана болгон. Малкана. Малдарыңыз бар беле бул жакта Малдарым сиз? бар эле, сан ыйларым бар эле, алып кеттир. Эме таждар келчи. Анан бакма койлорум бар эле. Мен кой Эчтек баганда. калып турбаптыр да. Жа эч нерсе, абсолютно эч Ителе нерсе. калып турбакчы. Итиңиз эле отурду. Ителе калып тур. Атайла бузганда көрдүм жыгаштары. Биз баа сынч менен салабыз да, жыгаш мененчи. Мына түртүп атай. Жактан канча туттун бар? Өзү Bergen mana şu yardımlar bardығы öz kolunuzga kelip deydi. Sizlerge Allah razı olsun. Amin. Kudayım sizlerge ömür versin. Kudayım sizlerge berekeli rızkı versin. Kudayım sizlerge жақшы жашоолорун аябасын. Kudayım ардайым ушул жерден илимдүү, билимдүү, Кыргызстаныбызды өнүктүрчү алтын муун кичинекей балдарыбызды көп чыгарсын. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолуктар чың болсун, бактылуулук бир жашоолор ушул айылга, Баткен элине, Кыргыз элибизге кут келсин. Жакшылык болсун. Ушундай эле Түркстаныбызда